أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ishimwe ryuzuye ni irya Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'umugisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yo n'umuryango wayo n'abasangirangendo bayo n'abakomeje kugera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka. Bavandimwe b'Islam, abakurikira iri somo rya tafsiri aho tuganira ku bisobanuro by'igitabo gitagatifu cya Qur'ani, mwibuka ko twatangiriye ku masura ari hafi abanza aya masura mato mato, hanyuma turangiza juzama, turongera dufata umwanya wo kuyisubiramo kugira ngo abatangiriye iri somo hagati bashobore gukurikirana aya masomo aho yatangiriye. Tukaba rero twarasubiye nanone kuri suratu al-Fatiha mu isomo ryacu ry'ubushize, tukaba twaraganiriye kuri isti'adha ariyo a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Uyu munsi insha Allah ta'ala tukaba turi buganire kuri bismillahir rahmanir rahim, tukaganira kuri alhamdulillahi rabbil alamin, tukanaganira kuri ar-rahmanir rahim. Izi aya nizo turi buganireho uyu munsi, ariko hari mas'ala ebyiri zigendanye na isti'adha a'udhu billahi minash shaitanir rajim nshaka kugira ngo mvugeho gato. Bushize nari nazigarutseho ariko ndashaka kugira ngo nzivugeho gato, hanyuma duhita dukomeza kuri bismillahir rahmanir rahim. Icyambere cyangwa se mas'ala ya mbere, ese a'udhu billahi minash shaitanir rajim mbere y'isala twabonye impamvu zo kuyivuga ubushize mu isomo rirerire. Ese iyi a'udhu billahi minash shaitanir rajim mu isala tuyisoma, iyi dhikri tuyikoresha kubera ko tugiye gusoma Qur'ani cyangwa tuyikoresha kubera isala nyirizina? Ese iyi isti'adha a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuyisoma kuri buri raka cyangwa tuyisoma ku iraka ya mbere gusa? Izi mas'ala zombi rero, iyi mas'ala nsorejeho, niba a'udhu billahi minash shaitanir rajim isomwa ku iraka ya mbere cyangwa se kuri buri raka, Ibn Kathir aratubwira ati isomwa ku iraka ya mbere. Impamvu yo gusomwa ku iraka ya mbere ni ukubera ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim iyo wamaze kwivuga ku iraka ya mbere, iswala yose uba wamaze kuyiragiza Imana subhanahu wa ta'ala. Hanyuma iriya mas'ala ya kabiri ariyo, ese dusoma a'udhu billahi minash shaitanir rajim mu iswala ku iraka ya mbere kubera ko tugiye gusoma Qur'ani cyangwa kubera iswala? Ibn Kathir rahmatullahi alayhi aratubwira ati isti'adha mu iswala ni ukubera iswala nyirizina, n'ibikubiyemo ubwo birimo gusoma Qur'ani, birimo n'izindi adhkari, ariko a'udhu billahi minash shaitanir rajim mu iswala tuyisoma kubera iswala. Ibn Kathir akatubwira ati wa min lataifil isti'adha annaha taharatun lil fam, mu gaciro n'ibyiza by'iri jambo a'udhu billahi minash shaitanir rajim uvuga mu iswala watangiye iswala, mu gaciro karyo no mu byiza byaryo harimo kuba risukura akanwa k'uyu muislamu rivuze minal laghwi war rafath, kuri ya magambo mabi Imana yanga. Aya magambo twagiye tuyabona muri Qur'ani muri aya nyinshi, cyane cyane al-laghwi war rafath, amagambo mabi yamanjwe n'andi Imana yanga. Kuriya byakunyuze ku rurimi iyo uvuze iri jambo ukavuga uti a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ni ukuvuga ngo ahangaha uba urimo gusukura akanwa kawe n'ibyo. Watatyibun lahu watahayyu'u litilawati kalamillahi. Hanyuma nanone iri jambo a'udhu billahi minash shaitanir rajim riba gutegura gusoma amagambo matagatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala mu isala, harimo Qur'ani ndetse n'isura zishobora kuyikurikira. وهي الاستعانة بالله. ikindi nanone iri jambo a'udhu billahi minash shaitanir rajim harimo faida ya tawhidi ar-rububiyya, faida ya tawhidi ar-rububiyya. Bavandimwe b'Islam, iri jambo tawhid rizanca ku rurimi inshuro nyinshi kubera ko idini ya Islamu ikintu cya mbere yubakiyeho ni tawhidi.
iyo ufite ikibazo muri tawhidi, iyo ufite ikibazo kuri Allah, iyo utazi Allah, ibyo waba urimo gukora byose biba ari imfabusa. Barahari batekereza ko basenga bashobora kurara mu nsengero kuturusha, barahari batekereza ko batanga bashobora gutanga byinshi kuturusha, ariko iyo udafite tawhidi ibyo uri gukora byose biguma hano, kuko uwo ubikorera ni ukwiye kuguhemba, kandi iyo udafite tawhidi icyo uri bukore ntabwo uri kugikorera Allah kuko ntumuzi. Ni nayo mpamvu dukwiriye kumenya tawhidi. Icyo mvuga cyose iyo harimo ibanga rya tawhidi nyigarukaho. Al-isti'adha, Ibn Kathir atubwira ati iyo uvuze uti a'udhu billahi minash shaitanir rajim, hiya al-isti'anatu billahi, icyambere wishize mu maboko ya Allah, iyo ni tawhid, nibyo nakubwiraga. Wa'tirafun lahu bil qudra, wishize mu maboko ya Allah kuko wemera imbaraga ze, wemera ubushobozi bwe. Walil abdi bid-dhuf, ukaba wemera ko uri umunyantege nke, ukaba wemera ko nta bushobozi ufite. وعاجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه أحد إلا الله. ubugaragarije Allah ko ingufu zawe ari nke, ubugaragarije Allah ko ubushobozi bwawe mu guhangana na shayitani ari buke, kandi shayitani utamwishoboza atari Allah wenyine ugufashije. Iyi rero ni tawhid, kuriya kugaruka kuri Allah ukamubwira uti Allah, ubushobozi bwawe ndabwemera, nanjye ndi umunyantege nke, shayitani ntacyo nayikoraho usibye wowe, nkwikinzeho ngo undinde shayitani w'ikivume. Ni ukuvuga ngo iyi ni faida ya tawhidi ikomeye uba winjiranye mu iswala iyo uvuze iri jambo ugitangira gusari. Allah subhanahu wa ta'ala muri surati al-Isra aya 65 aratubwira ati inna ibadi laysa laka alayhim sultanun, yewe shayitani abagaragu banjye nyabo bande babandi bazi Allah subhanahu wa ta'ala bafite tawhidi, laysa laka alayhim sultanun, nta bushobozi uzabagiraho. Allah nikabwira shayitani nta bushobozi uzabagiraho. Wakafa bi rabbika wakila, kandi biraguhagije kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala. Kwiringira Allah gute? Umwereka ko we nta bushobozi ufite bwo kuba watsinda shayitani usibye kubwe. Hanyuma nanone mu bisobanuro by'iri jambo a'udhu billahi minash shaitanir rajim dufite amagambo abiri mu idini ya Islam. Dufite al-isti'adha, al-iyadha, tukanagira al-liyadh. Iri jambo al-liyadh abantu ntabwo barizi, ariko al-iyadha turarizi kubera nyine kuvuga kenshi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aya magambo atandukaniye herero. Ibn Kathir aratubwira ati al-iyadha takunu lidaf'i ash-sharri. Iri jambo tuvuga muri a'udhu billahi minash shaitanir rajim, iri jambo ni al-iyadha, rigamije gusaba Allah kukurinda ububi, kukurinda ikibi. Ikintu icyo ari cyo cyose cyakabaye ari kibi umuntu akakubwira ati ibi ni bibi bizakubaho, ushobora guhita uvuga uti a'udhu billah. A'udhu billah nikinze kuri Allah ngo abindinde ibyo bibi, kuko iyi a'udhu Ibn Kathir atubwira ati takunu lidaf'i ash-sharri, ikoreshwa usaba Allah ngo akurinde ikibi, kuko wowe ikibi ntiwashobora kukirinda ku mbaraga zawe n'ubushobozi bwawe. Al-liyadhu yakunu li talabi jalbil khair. Ikinyuranyo kiri jambo ni al-liyadh, gusaba Allah kuguha ibyiza. Aha ni naho hari imvugo y'umusizi yaravuze ati Maulay, yararimo gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, yararimo kuvuga Allah mu bisingiza, aravuga ati Maulay, Allah murezi wanjye, inni bibabika, ndi ku muryango wawe, ndi ku rugi rwawe, qad basattu yadi, nazamuye ibiganza byanjye, malli aludhu bihi illaka ya sanadi. Urumvira ijambo aludhu ntabwo ari a'udhu, ni aludhu. Malli aludhu bihi illaka ya sanadi, ese ninde wundi ntezeho ibyiza utari wowe Mana nyagasani. Ibi byose ni tawhidi bikubiye muri iri jambo, ni nacyo Allah ashaka, ni nacyo azahembera abantu ku munsi w'imperuka. Kuba uri hano ku isi umuzi, umuha agaciro akwiye, ndetse nawe wiyizi uzi n'umwanya wawe, ukaba uzi ko shayitani nta ngufu umufiteho usibye kubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muncha make rero uvuze uti a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ubuvuze uti astajiru bi janabillahi minash shaitanir rajim, nikinze ku mbaraga za Allah zidahangarwa ngo andinde shayitani w'ikivume. An yadurrani fi dini, shayitani Allah amundinde atahava anyangiriza idini, atahava anyangiriza mu idini, kwangirika kw'idini kose guturuka kuri shayitani.
kwangirika kw'idini mu nzira iyo ari yo yose guturuka kuri shayitani. Kubera iki? Shayitani ni umwanzi w'umuntu, kandi idini azi ko ari ryo rizatujyana mu ijuru. Kwangirika kw'idini aho kuva kukagera guturuka kuri shayitani. Iyo uvuze uti a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ibn Kathir aratubwira ati uba uri gusaba Allah subhanahu wa ta'ala kukurinda shitani an yadurrani fi dini, atazakuzanira ukwangirika mu idini au duniyaya, no kwangirika ko kwisi nako shayitani ari nyuma yako. Wayasahawuna fil ardi fasada, abo mubona bose bakwirakuza ubwangizi kwisi, fasada yivikagira no kwangirika kwisi byose shayitani ni uburi nyuma yabyo. Au yasuddani an fi'li ma umirtu bih, ya rabbi nkwikinzeho ngo ndinde shayitani atazahava ambuza gukora ibyo wantegetse. Au yahuthani ala fi'li ma nahaytani anhu au ma nuhitu anhu, cyangwa nkwikinzeho ngo ndinde shayitani atazanshishikariza gukora ibyo wambujije. Fa inna ash-shaytana, kuko shitani la yakufuhu anil insani illa Allah, nta umufiteho ububasha utari Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nayo mpamvu iri jambo iyo rivuze a'udhu billahi minash shaitanir rajim ni dhikri ikomeye, wereka Allah ko nta bushobozi ufite ku kiremwa nka shaytani cyaremwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we wakiremye ni ugifiteho ubushobozi, ni nawe ntwaro yawe mu guhangana na shaytani. Aha rero hadith yakiriwe n'umusangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ariwe Abu Dharr, aratubwira ati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana yaramubwiye uyu musangirangendo ariwe Abu Dharr al-Ghifari, iramubwira iti ta'awwadh billahi minash shaitani min shayatinil insi wal jinn. Yewe Abu Dharr, ujye usaba Allah kukurinda shayitani z'abantu n'amajini. Izo shayitani z'abantu n'amajini tuzaziganiraho mu isomo riri imbere, mu masomo yacu ari imbere muri surati An-Nas, aho Allah avuga ati minal jinnati wan nas. Abu Dharr, intumwa y'Imana ibwira Abu Dharr, iramubwira iti ya Aba Dharr, yewe Abu Dharr, ta'awwadh billahi min shayatinil ins, ujya wikinga kuri Allah akurinde shitani mu bantu wal jinni, ndetse no mu majini. Faqultu, Abu Dharr abwira intumwa y'Imana ati awalil insi shayatin, ese intumwa y'Imana mu bantu harimo amashitani? Qala na'am. Intumwa y'Imana iramubwira iti na'am, ni ukuvuga ngo mu bantu harimo amashayitani. Warrajim, naho ijambo arrajim iyo tuvuze tuti a'udhu billahi, twamaze kubona ko iri jambo rivuga astajiru bi janabillahi. Noneho arrajim ni iki? Marjumun matrudun anil khairi kulli, nikinze kuri Allah ngo andinde ububi bwa shayitani w'ikivume. Marjumun matrudun anil khairi kulli, shayitani yirukanwe mu byiza aho biva bikagera. Ni nayo mpamvu Allah muri surati al-Mulk aya 5 avuga ati walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin. Mu kirere twashizemo imibumbe, twashizemo urumuri, twaragitatse ikirere tugishyiramo amatara, tugishyiramo urumuri, ariko iyi mibumbe ifite kandi kamaro, rujuman lish-shayatin, yirukana shayitani iyo shayitani zishatse kwegera ikirere mu rwego rwo kumviriza amabanga. Ibi rero nibyo nari nshatse kugira ngo tuganireho twihuta kuri al-isti'adha, ubundi twimukire kuri bismillahir rahmanir rahim. Hanyuma rero bismillahir rahmanir rahim, twese tuzi ko iyi ni aya ya mbere ya suratu al-Fatiha, ariko ndagira ngo umenye ukuntu iyi bismillah yabaye aya ya mbere ya suratu al-Fatiha. Hari ikhtilaf al-ulama, hari abamenyi mufassirul Qur'an, batafsiri basesengura Qur'ani, ntabwo bigeze bavuga rumwe kuri iyi aya bismillahir rahmanir rahim. Bamwe muri bo baravuze ngo bismillahir rahmanir rahim ni aya ya suratul Fatiha gusa, ikaba aya y'umwihariko kuri buri sura, usibye iyihe sura idatangirwa na bismillah. Naam, tfaddal. Suratul Tauba, abamenyi bayita suratul Baraa, sura Baraa. Hanyuma ariyo surati Tauba. Iyi surati Tauba ntitangirwa na bismillahir rahmanir rahim, ariko izindi sura zose iyo urebye usanga hejuru yayo handitse iki? Bismillahir rahmanir rahim. Abamenyi noneho bakibaza ngo ese iyi ni aya ya buri sura cyangwa ni aya y'umwihariko? Hanyuma isura zigakurikiraho. Hanyuma se kuri suratul Fatiha ni aya ya suratul Fatiha cyangwa nabwo ni aya cyangwa se ni aya y'umwihariko? Ubwo rero babiganiriyeho
begeranya hadith imvugo z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fata nk'iyi hadith ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma, aratubwira ati intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kana la ya'rifu fasla as-sura, intumwa y'Imana ntabwo yamenyaga ko isura Jibril amaze iminsi yizanira yarangiye. Fata nk'urugero rwa suratul Baqara, murabibona ukuntu ireshya. Suratul Baqara ntabwo yamanutse umunsi umwe. Suratul Baqara ifite ibice byagiye bimanuka mu bihe bitandukanye. Noneho intumwa y'Imana ntiyamenyaga ko isura nk'iyi Suratul Baqara yarangiye, hatta yanzila alayhi, kugeza ubwo marayika yazaga akayibwira ati bismillahir rahmanir rahim. Iyo intumwa y'Imana yumvaga marayika Jibril atangiriye kuri bismillahir rahmanir rahim, yahitaga amenya ko isura Jibril yaramaze iminsi ari kuzana yarangiye. Noneho iyi mikoreshereze ya bismillah ya Jibril, abamenyi bakibaza ngo ese ibi biyigira aya ya buri sura? Igihari rero nuko iyi bismillahir rahmanir rahim ni faslu, ni aya itandukanya isura yari maze iminsi irimo kumanuka ndetse n'isura ikurikiraho. Ariko kuri suratul Fatiha, kubera ko nta sura yindi khatan mu myandikire yanditswe hejuru ya suratul Fatiha muri tartibu yayo mu gukurikirana kwayo, noneho hariya bismillahir rahmanir rahim ihera ntibayifata nka faslu. Kubera iki? Kubera ko nta sura yindi iri hejuru yayo, ntabwo ari ukumanuka, ni khatan mu myandikire. Noneho bismillahir rahmanir rahim, twese tuzi ko suratul Fatiha ni ibanza mu myandikire ya Qur'ani khatan, siko bimeze. Kuva nta yindi sura iri hejuru yayo ngo tuvuge ko iyi bismillahir rahmanir rahim iri gutandukanya iyo sura ndetse na suratul Fatiha, nkuko bigaragara muri iyi hadith ya Ibn Abbas. Niyo mpamvu iriya aya ya suratul Fatiha yabaye aya ya mbere y'iyi sura, bikanasa nuko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri Qur'ani agira ati walaqad anzalna sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim. Suratul Fatiha igizwe na aya zingahe? Zirindwi. Izi mpaka rero zo kuri bismillah zatumye abantu bananaganira kuri bismillah niba ikwiriye gusomwa ku mugaragaro cyangwa se ntisomwe ku mugaragaro igihe imam arimo gusoma suratul Fatiha, cyangwa umuyisilamu urimo kwisarisha ariko asoma muri ano masura dusoma mu ijwi riranguruye. Ariko ibi twabiganiriyeho ubushize, tuvuga ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wal khulafa al arba'a n'abayikurikiye ntabwo bajyaga basoma bismillahir rahmanir rahim mu ijwi riranguruye igihe cyo gusoma suratu al-Fatiha mu iswara. Ibi ngibi bigaruka nyine no kuri kiriya cyo kuba iyi aya iyo uyirebye usanga ari aya itandukanya isura hagati y'isura n'iyindi. Hanyuma rero iyo tuje ku bisobanuro by'iyi aya bismillahir rahmanir rahim, iyi aya dusanga iri jambo bismi ari ijambo naryo rifite agaciro. Bismillah kugarukiraho, iyi ar-rahmanir rahim tuyihoreye kubera ko yo turaza kwiganiraho nka aya noneho yakangahe ya gatatu ya suratu al-Fatiha. Iri jambo gusa bismillah ryonyine. Ibn Abbas radiyallahu anhu aratubwira ati Uthman ibn Affan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an bismillahir rahmanir rahim faqal. Ibn Abbas aratubwira ngo Uthman ibn Affan yabajije intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuri iyi aya ariyo bismillahir rahmanir rahim, ni aya ifite akahe gaciro imeze ite? Faqal, intumwa y'Imana iramusubiza iti huwa ismun min asma'illah. Iyi bismillahir rahmanir rahim ni izina mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala. وما بينه وبين اسم الله الأكبر ni izina ryegereye cyane izina rikuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Illa kama bayna sawadi al-aynayn wa bayadihima min al-qurb. Nukuvuga ngo iyi bismillahir rahmanir rahim ni izina mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala ryegereye ismullahi al-akbar, izina rya Allah subhanahu wa ta'ala ryikirenga. دفت عندي حديثنا نون يا عاصم رضي الله تعالى عنه قال أرتبجرتي عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يجزكم فأمي مبانو أكرش جنبنات كتجتكم فنباندي ومن يعرف زنجو تعيس الشيطان يعرف زنجو أما كرش ميرجي جسكير يعرف زنجو شيطاني أشيندوي إرجع جنبرشات زنجو كفجيت
shitani atsindwe. Urumva agiye gutangira nk'ikintu aravuga ati shitani atsindwe. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam iravuga iti iyo uvuze iri jambo ngo shitani atsindwe, tahava shitani arakura arikuza, aravuga ati umuntu yabibonye ko ndi mu rugamba nawe mpanganye nawe kandi mfite n'ubushobozi bwo gukora iki, bwo kumutsinda. Intumwa y'Imana iravuga iti ntuzongere kubivuga, ahubwo fa idha qulta bismillah, nuvuga uti bismillah ntangije izina ry'Imana, tasaghara shitani abantu yumva nta bushobozi ifite imbere ya Allah. Iravuga iti umuntu watangije izina ry'Imana sindamukora hiki, tasaghara irananuka ikabanto igacika intege ikazinga umurizo, fayasiru mithlu dhubab, ku buryo iba gato ikamera nk'isazi kubera iri jambo gusa bismillah ubuvuze. Bivuze ngo igihe ugiye gutangiza ikintu icyo ari cyo cyose, igihe ugiye gukora ikintu icyo ari cyo cyose utangiza iki, bismillah. Niyo mpamvu biva muri iyi hadith intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yumva umuntu avuga ati tahisa shaytanu, shaytani atsindwe. Intumwa y'Imana iramubwira iti oya, shaytani ibivuze ihita yumva iri mu rugamba irakenyera, kavuga iti ubwo ndi mu rugamba nawe reka nze ndebe niba ari bunsinde, tahazama igakura ikikuza. Wowe vuga uti bismillah gusurera, yita izinga umurizo igahunga, kavuga iti none si ko atangije izina ry'Imana ndamukoraho ikiza. Ibi ngibi nabyo ni byiza kubimenya. Hanyuma iyi yari aya ya mbere ya suratul Fatiha, bismillahi arrahmanir rahim. Ariko arrahmanir rahim turaza kwigarukaho mu kanya. Bismillahi twarebaga agaciro k'iri jambo gusa, gutangiza izina rya Allah. Bismillahi ntangije izina rya Allah, bismillahi ku izina rya Allah. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri mwe muri hadith yavuze ko igikorwa cyose kitatangijwe izina ry'Imana kiba ari qalilul baraka, kiba gifite umugisha muke. Murabizi ibyo ngibyo no mu kubaga bigenda bite? Bismillah ntangije izina ry'Imana, Allahu akbar, iriya nayo ni tawhid. Fasalli li rabbika wanhar, iyi aya tuzayiganiraho muri suratu muri iriya suratul Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar, ujye usari kubera Allah, unabage kubera Allah. Noneho ni nayo mpamvu nawe niba ufashe itungo, kuko tuzi neza ko ababaga barimo ibice, hari n'ababagira nyabingi, hari n'ababagira shaytani kugira ngo igukure mu idini ry'ubuziraherezo, kugira ngo igukoreshe shirki. Izi neza ko Allah yavuze ngo fasalli li rabbika wanhar. Wajya ku mupfumu akabaza amajini, akabaza shaytani, mu ncamake akabaza shaytani ati abantu umuti w'uyu muntu turawubona se? Shaytani kamubwira umuti urahari, none biragenda bite kugira ngo tumuhe umuti? Shaytani kavuga iti umuntu agomba kubaga mu izina ryanjye, kandi akabaga ihene y'umweru. Hari n'igihe umupfumu atakubwira ngo mu izina ko yavuze ko ubaga mu izina ryanjye, ariko igusabye kubaga. Ubwo n'ubu ugiye kubaga niyo ugiye kubaga kubera yo, kuko niyo ibigusabye. Allah arakubwira ati fasalli li rabbika, ujye usari kubera Allah, wanhar unabage kubera we. None shaytani nawe uyu munsi anyuze mu mukozi we, arakubwira ati nukubaga kugira ngo umuti ubone. Noneho yarangiza kugira ngo irebe ko uri ufite inqiyad, wamaze kuyoboka neza, ikagushyiriraho na conditions zo kubaga ugomba kubahiriza. Mu gihe uri gukora biriya bintu, ibe nta nzira iyo ariyo yose yo kujijisha, utazavuburana n'Imana uvuga uti ariko nari maze n'iminsi numva nshaka akanyama kabisa, niyo mpamvu nabaza. Hanyuma se kuki wagiye guhiga ihene y'umweru wari wayitumwe nande? Niyo condition yari iri yabara, niyo condition yaziriya nyamaswa z'inkungu zifite amahembe n'ibiki, biriya byose ni ibintu shaytani birimo kugukoresha. Aha rero ni naho tumenyera agaciro kaririya jambo ry'umuntu ugiye kubaga k'Islam. Ati bismillah Allahu akbar, ni nko kuvuga ngo Allah yadutegetse kubaga kubera we, none nangira itongo ndaribaze kubera Allah, kandi ntangije izina ry'Imana. Alhamdulillahi rabbil alamin, aya ya kabiri y'iyi suratul Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, iri jambo rishatse kuvuga iki? Alhamdulillahi, Ibn Kathir aratubwira ati iri jambo, Abu Ja'far yaravuze ati ma'ana alhamdulillahi, igisobanuro cy'iri jambo ashukuru, ugushimwa, lillahi ni ukwa Allah, khalisan duna sa'iri ma yu'badu min duni, mu buryo bwuzuye bw'ukuri,
nta kindi kintu gikwiriye uko gushimwa, nta kindi kintu gifite iryo shimwe mu buryo bwuzuye usibye nde Allah subhanahu wa ta'ala. ودون كل ما برئ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد. kandi uko gushimwa guturuka he? uko gushimwa kwa Allah kuzuye kuzirinenge guturuka he? guturuka mu nema zitabarika Allah subhanahu wa ta'ala yahaye abagaragu be, mu nema zuzuye zitabarika Allah subhanahu wa ta'ala yahaye abagaragu be. Mbahe urugero rw'imwe mu nema abantu batazi iri ku isi kandi ikomeye cyane. Mbahe urugero rwayo, reba inyanja. watara al-fulka, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yaratubwiye ati muzarebe inyanja, reba amazi ukuntu angana. Mugende none hanga mubaza abantu bakora mu bintu bya logistique, murebe amakontineri n'amakontineri ava mu gihugu ajya mu kindi binyuze mu nyanja. Abantu ntabwo bazi impamvu bo bateretse ikintu mu mazi babona kirarerembye. Nyuma y'igihe abantu scientifics baragenda bicara ku bintu, baragenda barabyiga, baravuga bati mu mazi twasanzemo ibi nibyo bituma abantu bareremba, ibintu bireremba. Ariko ibyo bintu byashyizwemo nani? Inema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ntushobora kwicara ngo barure inema za Allah uzirangize. Mureba amazi ukuntu Allah yaremye inyanja kugira ngo ibintu biva mu mugabane bijye mu wundi, kandi ari ibintu binini kandi byinshi. Aha rero niho Abu Ja'far atubwira ati Allah afite ririya shimwe ryuzuye kubera iki? Kubera inema yahaye abagaragu be zuzuye, izo bazi n'izo batazi. Wala yuhitu bi'adadiha ghayru Allah subhanahu. Nta numwe uzi umubare w'inema Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nayo mpamvu ugushimwa kuzuye ari ukwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Jarir akatubwira ati alhamdu lillahi, iri jambo ishimwe ni irya Allah. Alhamdu, ugushimwa kuzuye ni ukwa Allah. Athna bihi ala nafsihi, Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Fatiha yitatse yisingiza akoresheje iri jambo, ariko agamije no guha isomo abemeramana. Fakaannahu qala, ni nkaho Allah yavuze ati qulu, mujye muvuga muti alhamdulillah. Ni nkaho Allah yaravuze muri iyi surati mujye muvuga muti alhamdulillah. Alhamdu, ishimwe ryuzuye rizirinenge ni iryande? Ni irya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma dufite ibintu bibiri, dufite alhamdu tukanagira ashukuru, bitandukaniye. Turavuga tuti alhamdu nk'uko iyi sura itangira lillahi, tukavuga tuti ashukuru lillahi. Ibi bintu bitandukaniye. Hari ubizi? Naam, tfaddal. Alhamdu no gushimira Imana mu mvugo. Ashukuru no gushimira Imana mu bikorwa. Naam, barakallahu fik, Allah akongerere ibyiza. Alhamdulillahi thana'un alayhi bi asma'ihi wa sifatihi alhusna. Ugushimwa kuzuye dukoresheje iri jambo alhamdu ni ukwa Allah mu bisingizo bye byuzuye, mu gusingiza. Kandi dusingiza Imana dukoresheje iki? Ururimi, nk'uko umuvandimwe bivuze. Wa sifati, ibisingizo bya Allah byuzuye n'amazina ya Allah. Mbese ni ugushimira Allah n'ururimi mu mazina ye no mu bisingizo bye akwiye. Wa shukuru lillahi, naho iri jambo ashukuru, gushimira Allah dukoresheje ashukuru, thana'un alayhi bi ni'amihi, ni ugushimira Allah subhanahu wa ta'ala ku nema ze ndetse ku nema n'ibikorwa bye Allah subhanahu wa ta'ala aba yarakoze. Ni ukuvuga ngo alhamdu bil qawli, gushimira Allah subhanahu wa ta'ala ni imvugo. Hanyuma ashukuru bil qawli, ni ugushimira Imana subhanahu wa ta'ala mu mvugo. Wal amali, n'ibikorwa. Wa niyya, ndetse n'iniya. Ninde waduha urugero rw'ukuntu iniya ishobora gushimira Allah subhanahu wa ta'ala? Iniya, umugambi. Innamal a'malu binniyat, umugambi ushobora gushimira gute Allah subhanahu wa ta'ala? Kuko Ibn Kathir aratubwira ati ikinini ni ashukuru, kuko muri ashukuru dusangamo imbere alhamdu, tugasangamo ashukuru bil amali wa niyya. Ni ukuvuga ngo alhamdu ni ugushimira Imana n'ururimi, ariko ashukuru ni ugushimira Imana n'ururimi ndetse n'ibikorwa ndetse n'iniya. Gute? Iyo ushimiye Allah subhanahu wa ta'ala ukavuga uti
alhamdulillah, turaza kuza kubibona, alhamdulillahi rabbil alamin, ukabona ikintu cyiza ukavuga uti ya rabbi lakal hamd, urumva ururimi rwawe rurimo gukora iki? Rurimo gushimira. Ibyo uri gukora ni ashukuru. Ushobora kwishima kubera ikintu Allah gukoreye, kuvuga uti ya rabbi kubera ikintu nkoreye reka ntange sadaka. Urumva urimo gushimira. Bimeze bite? Urimo gushimira ariko hari ikintu uvuze ntabwo uvuze, utanze sadaka. Ushobora no kugira niniya mu mutima wawe ukavuga uti ibintu Allah subhanahu wa ta'ala yankoreye akwiye gushimwa, akwiye gushimirwa. Ukavuga uti Allah kizeho intego yo kuzashimira Imana subhanahu wa ta'ala. Ibyo bikorwa byose bikubiye mu ijambo ashukuru. Ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yatubwiye ati wala in shakartum, urumva ijambo yakoresheje ni ashukuru. Wala in shakartum, ni munshimira mukoresheje iri jambo, kuko ni ugushimira Allah kwagutse, kurimo ibyo tuvuga dushimira, kurimo ibyo dukora dushimira, kurimo n'umugambi mwiza wo gushimira Allah no kumenya inema ze no kuziha agaciro mu mutima wawe. Ibyo byose biri muri iri jambo ashukuru. Dusabe Allah aduhe kuba mu bashimira. Hadith yakiriwe na Ibn Abbas, Imana imwishimire, aratubwira ati qala Umar, musanyangendo w'intumwa y'Imana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yabwiye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ati qad alimna subhanallah, intumwa y'Imana twamenye subhanallah icyo bivuze. Subhanallah iri jambo rivuze ikira. Umar radiyallahu anhu yabwiye intumwa y'Imana ati qad alimna subhanallah, intumwa y'Imana twamenye iri jambo icyo rivuze. Subhanallah twarayisobanukiwe alhamdulillah. None mwe murarize icyo rivuze iri jambo? Wala ilaha illa Allah, iri jambo naryo la ilaha illa Allah twamenye icyo rivuze. Famal hamdulillah, none iyi alhamdulillah yo ivuze iki? Ntituri kuyumva, ntiturayumva neza. Intumwa y'Imana iramusubiza subhanallah ivuze iki? Reka turebe. Namaje urabizi. Ni nayo mpamvu dufite iri somo ryo gusesengura Qur'an. Haje aratubwiye ati ubutagatifu n'ubw'Imana. Naam. Reka twumve, tafadhali. Ubutagatifu bwuzuye n'ubw'Imana, kuzira inenge, kuba Allah subhanahu wa ta'ala nta nenge afite. Naam. Urumva umuntu akubwiye ngo ubutagatifu n'ubwa Allah, n'undi akakubwiye ngo Allah nta nenge afite, ni bimwe cyangwa biratandukanye. Allah subhanahu wa ta'ala munazzah an kulli naqs, ari kure y'inenge aho ikagera. Abantu dufite inenge, nshobora kuba ndimo kureba none ahangaha muri ino mashini, nyuma y'imyaka 5 wazaza ugasanga nayigije hano, nyuma y'imyaka 10 uzaza usanga ndimo kwirebera hano. Ni inenge cyangwa ntago ari inenge? Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ari kure y'ibyo. Kuvuka ni inengera. Murebe kuvuka ukuntu bimeze, mubirebe, murebe iriya process ukuntu imeze, murebe umunsi wo kuvuka nyina w'umwana ukuntu aba arimo kurira kubera ibise, murebe iriya operation ukuntu imeze. Noneho abantu barangiza bakavuga ngo Imana yarabyawe. Allah akavuga ati subhanallahi amma yaquluna, Allah subhanahu wa ta'ala ruzuye, ari kure y'inenge yo kuvuka. Kubera iki? Kuvuka, mbere yo kuvuka ni wariho. Ko bimeze? Wariho se mbere yo kuvuka ni wariho. Allah subhanahu wa ta'ala azira inenge. La ilaha illa Allah ivuze iki? La ma'budu bihaqqi illa Allah, nta ukwiye gusengwa mukuri usibye nde? Allah. Nta yindi Imana iriho usibye Allah. Rirumvikana rino jambo. Umusanyangendo w'intumwa y'Imana ribaza ati fama alhamdulillah, alhamdulillah yo ni yihe? Faqala Ali, ahangaha ni tafsiri, ni bisobanuro Umar yashakaga kuri Ali radhiyallahu anhu. Faqala Ali radhiyallahu anhu, aramubwira ati kalimatun radiyaha Allah li nafsi, iri jambo alhamdulillah ni jambo Allah yihitiyemo, avuga ko iri jambo rimukwiye we wenyine. Alhamdulillah ni jambo rimukwiye we wenyine, kandi Allah subhanahu wa ta'ala araryishimiye. Ibn Abbas aratubwira ati alhamdulillah iyo tuvuze iri jambo ngo ishimwe ni irya Allah, kalimatu shukr. Nigeze no kumva umuntu arimo kuvuga ngo iyo abantu bavuze ngo ishimwe ngo rikwiriye Allah, ngo ishimwe ngo ni irya Allah, ngo ibintu nibiki. Kalimatu shukr ni jambo ryo gushimira. Wa idha qala al-abdu, iyo umugaragu avuze ati alhamdulillah ishimwe ni irya Allah, qala Allah aravuga ati shakarani abdi, umugaragu wanjye aranshimiye. Kubera ko iri jambo iyo rivuze urivugishije ururimi, ariko iri jambo shakara twabonye ko ari ugushimira Imana mu mvugo no mu bikorwa ndetse n'iniya. Ukagira umugambi wo gushimira Allah, ukavuga uti ya Allah wanshoboje byinshi, wanshoboje iki? Unshoboza kiriya. Ya Rabbi uzanshoboze no kugushimira. Gute? Uzanshoboze mu buzima bwanjye kuzajya Imaka ngushimira.
uzanshoboze mu buzima bwanjye gukora umra. Uyu mwaka narungutse cyane, amezi 6 narungutse, ya mbere y'uyu mwaka mu buryo ntatekerezaga, ya Rab, amezi 6 ya kabiri uzanshoboze gukora umra. Iyi ni niyo yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo wapfa mu gitondo, wapfa ufite iki gikorwa waracyandikiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, kubera iyi niyo yo gushimira wagize. Hanyuma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuziti, idha qult, iyuvuzuti alhamdulillah, ishimwe ni irya Allah rabbil alamin. Ni suratul Fatiha mubyibuke, alhamdulillah rabbil alamin, faqad shakarta Allah, ubushimiye Allah, fazadaka, kandi ujye wicara utuje unanazi ko Allah ari bukongerere, kubera ko Allah yavuze ngo iki, ngo ni munshimira nzabongerera. Anas ibn Malik qala, aratubwira ati, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi u'tiya afdalu mimma akhadha. Intumwa y'Imana muri hadith ya Anas ibn Malik yaravuze ati, buruko Allah subhanahu wa ta'ala aguhaye inema, aguhaye ikintu cyiza, warangiza ukavuga uti alhamdulillah, yuvuze iri jambo uti Allah ndagushimiye, illa kana alladhi u'tiya afdalu mimma akhadha, Allah arakongerera kandi akaguha icyiza kiruta icyo warubonye ushimiye kubera cyo. Murumva gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone hadith yakirona Anas n'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati, law anna ad-dunya bihadhafiriha, isi n'ibirimo byose uramutse ubifashe fi yadi rajulin min ummati, ukabishira mu kiganza cy'umuntu. Dukurikire hadith twumve. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati, uramutse ufashe isi n'ibirimo byose ukabishira mu kiganza cy'umuntu min ummati, mu bayisilamu, mu bantu bo muri ummati Muhammad. Thumma qala, yarangiza akavuga ati, kubera ko wamuhaye isi bihadhafiriha, n'ibirimo byose, wamuhaye isi n'amazu yayo yose, wamuhaye isi n'amasambu n'ibibanza byayo byose, wamuhaye isi n'amabuye y'agaciro yose irimo, ad-dunya bihadhafiriha, wamuhaye inyanja n'amafi yose arimo, umuha inzuzi, umuha buri kimwe cyose. Yarangiza akavuga ati alhamdulillah, reba ijambo rigufi, alhamdulillah. Intumwa y'Imana iti, lakana alhamdulillah afdalu min dhalik, iri jambo avuze riba rifite agaciro kuruta bya bintu byose wamuhaye. Umuyisilamu akicara umunsi wose, akicara umwaka, akicara imyaka 10, yakira umushahara arya gusa, yakira umushahara arya gusa, ijambo nk'iri ritaramuca ku rurimi. Ugacuruza mu gitondo ukabyuka utungiye ku kazi, ukagenda ugafungura iduka nta muntu n'umwe uhari, ukaryicaramo wenyine, hashira iminota 5 ukabona umuntu haraje asize amafaranga, iminota 10 ukabona umuntu haraje asize amafaranga, iminota 30 ukabona umuntu haraje asize amafaranga, ukitaba telefone ngo twoherereze amafaranga, bakohereza. Umwaka ugashira iri jambo atararivuga ku rurimi rwe, alhamdulillah. Intumwa y'Imana iti, isi n'ibirimo byose ukabifata ukabiha umuntu, yarangiza akavuga iri jambo riba ribirusha agaciro cyane. Ko mumenye ko imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala iyi si tureba, iyi si mubona ihangayikishije ab'isi, ihangayikishije abantu, mwibuke imbere y'Imana kwingana n'iki, rira yiruta. Ko hadith nikivuga na hadith iratubwira ngo iyo iyi si iza kuba ifite agaciro imbere ya Allah kangana n'ibaba ry'umubu, umuntu utazi Imana ntiyari kunywa amazi hano ku isi, utazi Allah ikirahure cy'amazi n'icyari kumanuka. Iyi Imana iza kuba yiha agaciro kangana n'ibaba ry'umubu, mutekereze ku ijuru Allah agaciro rimeze riti bavandimwe b'Islam. Iyi ngiyo niyo mitekerereze ya Islam. Hanyuma rero Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Kahf aratubwira ati, almalu walbanuna zinatul hayatid dunya, urubyaro, almalu imari, umutungo, isi, mafaranga, walbanun n'urubyaro. Ijambo albanun n'urubyaro, nubwo rwose albanun ari abana b'abahungu ariko hano n'urubyaro. Zinatul hayatid dunya, n'umutako w'ubuzima bwa hano ku isi. Buri muntu arabishaka, siko bimezera. Hari uwakifuza amafaranga yarangiza akumva nta mwana akeneye. Ese iyo ufite abana ntiwumva unanakeneye n'amafaranga? Allah ati muri suratul Kahf, zinatul hayatid dunya, n'umutako w'ubuzima bwa hano ku isi. Allah ati ariko ibizababeshya, wal baqiyatus salihat, bya bikorwa byiza mukora, baqiyat, bizagumaho. Kubera iki?
isala ugiye gukora mu kanya irandikwa kwa Allah, izagumaho uko wayikoze, ivivurwe mu gitabo cyawe cy'ibyiza, uzayisanga imbere ya Allah. Walbaqiyatu salihat, ibikorwa byiza mukora bizagumaho, khayrun inda rabbika, nibyo byiza imbere ya Allah, wa khayrun amala, nyamara ni nabyo mukeneye kuruta ikindi cyaricyo cyose. Muri hadith yakiriwe na Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, aratubwira ati abamarayika bandika ibikorwa by'umuntu murabibuka, twigeze kubaganiraho sibyo? Abamarayika bandika ibyo dukora. Muri hadith ya Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, aratubwira ati intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam igihe kimwe yabahaye inkuru yande y'umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, wa mugaragu yaravuze ati ya Rabbi Allah, lakal hamd kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanika. Iri jambo murarizi? Abarizi bajya barikoresha bashimira Imana ni bande? Amarike turebe. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi, icyo dukeneye muri jambo ni iyi alhamd, kugira ngo tumenye agaciro kabyo. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanika. Riravuga ngo ya Rabbi, ugushimwa kuzuye n'ukwawe, kama yanbaghi, nk'uko bikwiye. Kubera iki? Uko bikwiye ni Allah ukuzi, twe turi abantu ntidushobora kumenya ishusho bikwiyemo iyo ariyo. Kubera impamvu, lijalali wajhika, kubera ingufu zawe n'ubushobozi bwawe, wa azimi sultanika, n'ubwami bwawe budafite igipimo, n'ubwami bwawe ntagereranywa. Nuko ngo ni ijambo risingiza Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo budasanzwe. Fa'adalat bil malakaini falam yadri ya kayfa yaktubaniha, baba marayika bandika ibyo tuvuga, ibyo duca ku rurimi, babuze uko bandika ibyo uyu muntu avuze. Ese kode y'ibi bintu mu avuze ni ibiye, turabyandika dute? Fasa'ida ila as-samaa faqala ya Rabbi, barazamutse bajya kwa Allah subhanahu wa ta'ala gusobanuza, baravuga bati ya Rabbi Allah, inna abdan qad qala maqalatan la nadri kayfa naktubaha. Umugaragu wawe avuze ijambo, avuze interuro ariyo ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanika. Umugaragu wawe avuze ijambo, twabibuye uko turyandika, twabuze aho turishyira, turarishyira mu ruheru mu muryango w'ayahe magambo, turavuga ko ari iki? Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah arabasubiza ati wa huwa a'lamu bima qala abduhu, Allah yarazi ibyo umugaragu yavuze. Arabasubiza ati madha qala abdi, umugaragu wanjye yavuze ngo iki? Qala ya Rabbi innahu qad qala. Abamarayika babiri baravuga bati Allah, umugaragu wawe yavuze ati ya Rabbi lakal hamd, Allah mana yanjye, nyagasani wanjye, ukwiye gushimwa, kama yanbaghi, uko bikwiye, lijalali wajhika, kubera imbaraga zawe, wa azimi sultanika, n'ubwami bwawe ntagereranywa. Faqala Allah lahuma, Allah subhanahu wa ta'ala asubiza abamarayika ati uktubaha kama qala abdi, ni muryandika uko arivuze tu, imbere mushyiriho ngo mugaragu wa Allah yavuze ati muryandika uko ryuzuye rimeze. Hatta yalqani, kugeza igihe azanzira, azansanga, fa ajzihi biha, nkari muhembera icyo yavuze ndakiza. Mwumve agaciro k'iri jambo vanwe wa Islam. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanika. Jabir aratubwira ati afdalu dhikri, ijambo rikomeye ryo gusingiza Allah, la ilaha illa Allah, wa afdalu duha, nahi duwa nziza, alhamdulillah. Kwa kuntu umuntu agira ibyago murabizi, ukagira ibyago, aho kugira ngo wihutire gutuka umuntu ukwibye, aho kugira ngo wihutire gutuka umuntu wabaye impamvu y'ibyo byago, aho kugira ngo baratuka mpaka bagatuka, bakaba bashobora gutukana Allah mu gihe cy'ibyago, wal iyazu billah. Imana izabiturinde. Umuntu apfushije nk'umuntu ukumva arimo kuvuga amagambo mabi, wandemeye ikintu, Imana yarabyanze, yaravuze iti laysa minna, ntabwo ari muri twe umuntu ugira ibyago kagira umusiba kananirwa kwihangana. Rero afdalu du'a, no mu gihe cy'ibyago nanone uravuga uti alhamdulillah, ushimira Imana ku byiza n'ibibi. Siko bimeze? Afdalu dhikri nziza, gusingiza Imana kwiza, la ilaha illa Allah. Murabyibuka rino jambo murarizi mu mateka ya Musa, nigeze kuri babwira sibyo?
hanyuma wa afdalu dua ni dua nziza alhamdulillah rabbil alamin. Turavuga muri suratul Fatiha tuti alhamdulillah, twamaze kwisobanura rabbil alamin. Iri jambo ar-rabbu risobanura iki? Al-maliku al-mutasarrif. Tawhid ar-rububiyya, murayizi tawhid ar-rububiyya, murumvira ijambo ni rabbi. Tawhid ar-rububiyya, tawhid ni eshatu zirimo ibice bitatu. Nukuvuga ngo guharanira ubumwe bwa Allah tubikora cyangwa se ducunganwa nabyo mu bintu bitatu. Icyambere ar-rububiyya, aho Allah akwiye kuba imana mu isifa z'ibintu Allah akora bitagira undi ubishobora. Hari uwashobora kuzura umuntu amaze gupfara ariko Allah ashatse kuzuka? Fa amatahu Allahu 100 amin, Allah subhanahu wa ta'ala yamwandikiye urupfu apfa imyaka 100 thumma ba'athahu, arangije aramuzura. Iyo ni aya Qur'an twigeze kwiganiraho, murayibuka? Hari undi bifite mu bushobozi ntawe. Niyo mpamvu tawhid ar-rububiyya ni ukwemera ko Allah ari umwe muri ibyo bikorwa yihariye bidafite undi ushobora kubikora. Murabyibuka wa mwami wa wundi mubwiriza butumwa arimo amwigisha, umwami aramubaza ati Imana urimo kumpamagarira ni iyihe? Mubwiriza butumwa arayisubiza ati Ibrahim alayhi salam. Aramubwira ati Imana ndi kuguhamagarira ni Imana yuhyi wa yumit, itanga urupfu igatanga n'iki? N'ubuzima. Umwami ati niba ari byose ko numva twaba turi benshi, kuko nanjye ibyo ndabikora. Nanjye ntanga urupfu ngatanga n'ubuzima. Ati munzanire imfungwa aho ngaho mwerekera, umugabo ntari kumva. Imfungwa ebyiri barazizana, imwe yica umutwe, indi arangije ati wowe subira muri gereza. Aramubwira ati biriya wavuze Imana ikora nanjye urabona ndabikoze. Umwe ndamwishe nguye imbere yawe, n'undi muhaye ubuzima asubiyeyo. Ibrahim aratekereza, aravuga ati uyu muntu iki kintu kibesheho, ariko reka mubwire icyo adashobora kwibeshya. Fa inna Allah, Imana ndi kukubwira, yati bishamsi min al-mashriq, mu gitondo cya kare Allah agena kizuba rirasira iburasirazuba. Fati biha min al-maghrib, ntiwavuze ko uri nkayo, we rizanira ituruka iburengerazuba. Fabuhita alladhi kafara, aravuga turansinze. Iyo Mana niyo ndi kuguhamagarira. Aha rero ni naho iri jambo ar-rububiyya rituruka. Tawhid ar-rububiyya ni uguharanira ko Allah ari umwe muri ibyo bikorwa we yihariye wenyine, nta wundi muntu bifiteho ubushobozi. Rero nibi byose tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi, al-malik al-mutasarrif, Allah ni umwami. Amafunguro tubona nubwo bwose wo butekereza ko amafunguro wayabonye kubera ko yisha kuya, ariko ndagira ngo ubwize ukuri ko la yisha kuya kahise barahari biyushi cyuya kukurusha amafunguro ntayo bigeze babona, batashye imbokoboko. Byose biri mu maboko yande ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-uluhiyya, tawhid al-uluhiyya, kwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala ari we wenyine ukwiriye gukora iki? Gusengwa. Tawhid al-ibada wa tawhid al-asma' wa sifat, tujya kwibona mukanya mu isura, muri iyi sura muyihe aya ar-rahmanir rahim. Nta kintu kimwe ushobora gukora udafite tawhid. Abantu babangikanye Imana, uzarebe hari ubunonaha amakuru arihuta cyane. Muzarebe kera nk'impanuka y'indege yashoboraga kuba, ikaba abantu bakazibaza ukuntu yabaye, burundu ntibayigireho amakuru. Ubu ngubu abantu basigaye bafite amatelefone. Hari igihe abantu babona hari nk'impanuka igiye kuba y'indege cyangwa ikindi kintu, bamwe muri bo bagafata amatelefone bagafotora ibyo bintu. Noneho nyuma y'igihe mu bisigazwa by'ibintu byasigaye, cyangwa wenda n'ibyo boherereje abantu kuri WhatsApp, hari igihe abantu baba bafite za wifi no mu ndege none azisigaye zirimo, none wazagira gutyo ukabona iyo ndege ibintu byabayemo. Naba abandi batemera Imana baba barimo gusenga, murimo murumva, baba bamaze kumenya ko Allah wenyine ari we wenyine ushobora gukora iki? Kubarokora. Bivuze ngo abantu bafite ikibazo kuri izi tawhid, twebwe ntituba dukwiriye kukigira. Rabbul alamin, Allah subhanahu wa ta'ala niwe mugenga w'ibiremwa byose. Al-alamin jam'u alam, ibyo Allah yaremye byose, ibyiciro by'ibintu Allah yaremye byose byitwa alam. Noneho Rabbul alamin, Allah subhanahu wa ta'ala niwe nyagasani w'ibiremwa byose, ibyo tubona n'ibyo tutabona. Hano barakubwira mu nshamake ngo al-alamin jam'u alam. Ibn Kathir atubwira ati wa kullu ma huwa huwa kullu ma siwa Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa alam. Icyo ari cyo cyose kitari Allah cyose kiri muri iri jambo.
رب العالمين رب جبريل رب ميكائيل رب الجنة رب النار رب الكعبة رب نيغسن سبحانه وتعالى نمجنغا وكيني cyari cyo cyose kitariwe العالمين ni cyari cyo cyose kiriho kitarinde kitari Allah subhanahu byose byinjira maho ngaho Ibn Abbas aratubwira ati alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi lahu alkhalqu kullu yatufuzira ijambo tuba tuvuze ngo ishimwe ryuzuye ni rya Allah wa wundi lahu alkhalqu kullu ibiremwa byose nibye as-samawati wal ardu as-samawati wal ardun ibirere nisi byose nibye waman fihin nibirimo hagati wama bainahun nibiri hagati yabyo mimma na'lam ibyo tuzi wama la na'lam nibyo tutazi nicyo iyi aya ishatse kuvuga Ibn Abbas nanone akatubwira ati rabbul alamin rabbul jinni wal ins Allah subhanahu wa ta'ala umugenga w'abantu n'amajini hari abantu bumva amajini bakikanga amajini ni ibiremwa athaqalain ni ibiremwa dutuye hano ku isi nabyo mu buryo buri parallel murimo murabyumva twe turi abantu dutuye ku isi amajini nayo atuye ku isi ariko uburyo tuyatuyeho nyine tuyatwiriyeho icyarimwe ariko itandukaniro nuko twebwe tutabonana ntabwo tuyabona amajini yaratubona ariko twebwe ntituyabona ariko nayo ni ibiremwa byinshi kandi binororoka biri hano ku isi niyo mpamvu Ibn Abbas atubwira ati rabbul jinni wal ins kandi mu majini harimo abemera Imana akabamo n'abahakanyi nkuko mu bantu bameze wa anna minna salihun wa minna duna dhalika amajini niko yavuze ngo muri twarimo abemera Imana harimo n'abatemera Imana mbese nkuko mureba ubuzima bw'abantu bumeze hano ku isi amajini nayo yarabufite buri parallel ku bwacu hano ku isi Allah yadutuje ku isi athaqalain abantu n'amajini ariko bagenzi bacu ntabwo babizi bo niyo basomye nko muri Qur'ani bakabonamo Allah avuga wenda nko ku majini bahita bavuga ati murebe cya gitabo cya abandi do kirimo amajini n'ubumenyi bukeya nana واستدل القرطبي لهذا ليكون للعالمين نذيرا لنما الله سبحانه وتعالى من سورة الفرقان آية بريافزتي ليكون للعالمين نذيرا إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم كجران جزاب ومبورزي وبرمنا بجوس هانيما العالم كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة إيكاري تشوسي الله يرميانو كيسي cyaba hano ku isi ndetse n'ibihari byose ku munsi meruka byose bikubiye muri iri jambo iyo uvuze uti alhamdulillahi Allah ishimwe nirye rabbul alamin umugenga w'ibiremwa byose bitariwe n'iri jambo ubushatse kuvuga nanone hano dufata urugero kuri Farao turebe uko Allah subhanahu wa ta'ala yamuvuze قال فرعون فرعون يبقي موسى وما رب العالمين ورب العالمين uvuze ninde Allah umugenga w'ibiremwa uvuze ninde Musa aramusubiza ati qala rabbus samawati wal ardi ninyagasani Allah subhanahu wa ta'ala waremye ijuru nisi wama bainahuma nibirimo hagati in kuntum muqinin niba mumwemera hanyuma ikindi nuko Ibn Kathir yaratubwiye ati al alamu mushtaqun min al alama al alamu rino jambo riva mu ijambo ry'icyarabu al-alama ikimenyetso li'annahu alamun kubera ko ibi bikorwa ibi byose biriho dalun ala wujudi khaliqihi wa sani'ihi ni gihamya ni dalili yuko hariho uwabiremye ari wende Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala ni ar-rahmani ar-rahim iri jambo turisobanura gute muri Qur'ani nko muri Qur'ani y'ikinyarwanda handitsemo ngo iki nyiri mu nyiri bambe aya magambo nago yamenye icyo avuze udasomye tafsiri utize tafsiri ar-rahmani ar-rahim aya magambo yombi asobanura ikintu kimwe ariko afite ahantu atandukaniye ismu ar-rahman iri zina rya Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman rishatse kuvuga iki ni izina ndetse rikaba n'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala ariko hari bisobanura abantu bajya batanga kuri aya mazina ndashaka kugira ngo mbyumve ngo byabemera Imana n'abatarabemera Imana hano ku isi no ku munsi w'imperuka ninde wumvishe icyo gisobanuro neza ngakimbwira igisobanuro cya Ar-Rahman Ar-Rahim kubemera Imana n'abatarabemera Imana ninde ukiza ninde wacyumvishije ngo tukiganireho namwe tfadhal icyo gisobanuro nanjye nigeze kucyemera igihe kirekire nzi kari cyo ariko mu byukuri ntabwo kiri hafi y'ukuri igisobanuro cyuko Ar-Rahman ari impuhwe za Allah kubemera Imana n'abatarabemera Imana hano ku isi
kubiremwa byose hano ku isi. Ariko naho Ar-Rahim akaba ari impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala z'umwihariko kurinde kubemera Mana. Icyo gisobanuro ntabwo ari cyo. Kubera iki? Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani suratul Baqara aya 143 aratubwira ati inna Allaha, mu by'ukuri Allah, binnasi, annasi n'abemera Mana biratandukanye. Annasi ni bande? N'abantu. Urumva Allah akoresha inyito y'abantu muri rusange. Inna Allaha, mu by'ukuri Allah, binnasi, ku bantu, la raufun rahim. Abimvisha ya rahim katariho ku munsi w'imperuka, kuko Allah hanavuze iki? Avuze abantu muri rusange. Aya mazina atandukaniye nibyo koko. Allah muri suratul Ahzab aya 43 yaravuze ati wa kana bil mu'minina rahima. Allah subhanahu wa ta'ala ni nyirimuwe kubemera Mana. Ariko iyi aya fata nindi nanone urebe. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati rabbukumul ladhi yusji lakumul fulk. Allah subhanahu wa ta'ala utembereza amato mu nyanja. Mukanya nigeze kuyavuga amato. Hano Allah nawe arayavuze. Allah subhanahu wa ta'ala amato, iriya nemo yo kuba amato atembera mu nyanja, ubwato bwikoreye kontineri 20,000. Kontineri 20,000 mu mazi bukagenda ntiburi gite. Allah subhanahu wa ta'ala we niwe waremye inyanja, ayiha buriya bushobozi bwo kwakira ari amazi. Kariya kantu yashizemo agakuyemo, amato yose ari mu mazi none yose yahitatebera. Ziriya mbaraga nta uzizi. Aha rero niho Allah avuga ati yusji lakumul fulka fil bahri. Allah atembereza amato ya rutura mu nyanja litabtahu min fadlihi, kugira ngo ayo mato afashe muri business, yikorera ibicuruzwa, ajyana ibintu, ajyana abacuruzi. Innahu, impamvu ni yihe? Allah kana bikum rahima. Urumva rya zina ko ririmo gukora he hano ku isi rya Rahim. Ahubwo noneho muri gitangaza Ar-Rahman ni turanayibona hano ku isi. Aya zose turimo kubona zose ni Rahim, kandi ziri he mu buzima bwano ku isi. Amato ni hano. Aha rero ismu Ar-Rahman haidun ala Ar-Rahma adh-dhatiyya. Ar-Rahman ni gisingizo cha Allah subhanahu wa ta'ala, adh-dhatiyya, kimuhwe Allah yihariye, impuhwe z'umwihariko kuri Allah. Wagirira umuntu impuhwe? Umuntu ntashobora kugira mugenzi w'impuhwe, si wazigira. Hari impuhwe z'umwihariko. Ibn Kathir atubwira ati asifa adh-dhatiyya, z'umwihariko zikwiriye Allah. Impuhwe za Allah z'umwihariko turaza kuzibona. Izo mpuhwe nizo iri zina Ar-Rahman. War-Rahim naho iri zina Ar-Rahim ni impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala al-fi'liya, zishingiye ku bikorwa by'impuhwe. Hakuriya kwicara Allah kavuga ati isi kwari nini, abantu bazavana ibicuruzwa i Dar es Salaam babijyane muri Amerika gute? Kandi ko muri Amerika hashobora kuzavaho ibyo bakeneye, mu Bushinwa hashobora kuzavaho ibyo bakeneye. Allah abagirira impuhwe. Muri izo mpuhwe havamo igikorwa cyo guha amazi ubushobozi bwo guheka iki? Amato. N'umuyaga habamo ubushobozi bwo gushobora guheka iki? Indege. Ni ukuvuga ngo Ar-Rahim ni impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala ziri mu bikorwa, yamaze gushyira mu bikorwa hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Ariko Ar-Rahman ni impuhwe za Allah z'umwihariko, ni igisingizo cya Allah, ni nk'izina rya Allah rigaragaza impuhwe ze z'umwihariko zidafitwe n'ikindi kintu cyari cyo cyose. Reka twigire imbere gato tureta tubisobanukirwa. Fakana al-awwal lilwasf wa thani lilfi'l. Ar-Rahman ni sifa, naho Ar-Rahim ni ibikorwa. Ibikorwa bya Allah birimo impuhwe biba muri iri zina Ar-Rahim. Ariko kira gisingizo cyo kuba nyiri impuhwe, ziriya mpuhwe za Allah z'umwihariko ziri muri iri zina Ar-Rahman. Allah rero muri iri zina Rahim yarhamu khalqahu bi rahmatihi, ibiremwa bye byose abigirira impuhwe, agakora n'ibikorwa birimo impuhwe. Rahima Adam alayhi salam, Allah yagiriye impuhwe Adamu nande na Hawa mwijuru. Uramutse ushatse kugira ngo ubyumve neza warebaho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati innahu bihim, Allah ku bantu raufun rahim, ni nyiri impuhwe nyiri imbabazi. Ni ukuvuga ngo iri zina Ar-Rahim ni impuhwe za Allah ziri mu bikorwa. Ibikorwa bye by'impuhwe hano ku isi biri muri iri zina Ar-Rahim ndetse no ku munsi w'imperuka. Ariko noneho mu bikorwa by'impuhwe za Allah hano ku isi
nta na hamwe hari arrahman. Ahubwo arrahmani ni asifa adhatiya, aho Allah barimo kwivuga ni ukuvuga ngo we wese ni impuhwe. Birumvikana? Allah we wese ni iki? Ni impuhwe. Allah we wese ni impuhwe. We wese ni impuhwe subhanahu wa ta'ala. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala murebe ko yavuze muri surati Taha aya 5, yavuze ngo iki? Arrahmanu ala al-arshi istawa. Mwumve noneho izina arrahmani turibonye kuri arshi ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Arshi murayizi ikiremwa kidasanzwe kibundikiriye ibiremwa byose, ibintu byose Allah yaremye byose bidakhili al-arsh, byose bibundikiriwe n'icyo kiremwa cya Allah subhanahu wa ta'ala ari cyo arshi. Allah nawe subhanahu wa ta'ala aravuga ati arrahmanu ala al-arshi istawa. Izi ni sifa za Nyagasani subhanahu wa ta'ala kuri iyi ntebe y'agaciro, kuri iki kiremwa cy'agaciro ari cyo al-arsh. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala akoresha ijambo arrahmani noneho, kubera ko iri jambo iyo rivuzwe ni Allah uvuzwe, kuko nta kindi kintu gifite imiterere y'izo mpuhwe usibye nde Allah subhanahu wa ta'ala. Murebe noneho uko Allah muri Qur'an nanone yavuze mu yindi aya, yaravuze ati wa rahmati wasi'at kull shay. Impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala zizengurutse ikintu cyose, ni nayo mpamvu mukanya zihuje n'iki na arshi ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala, akoresheje irihe zina arrahman. Allah subhanahu wa ta'ala fastawa ala awsa'i al-makhluqat, Allah arenze ikiremwa kiruta ibindi aricyo arshi bi awsa'i sifat, akoresheje izina riruta ayandi, akoresheje igisingizo kiruta ibindi kumpuhwe aricyo arrahman. Falidhalika wasa'at rahmatuhu kullu shay, kubera ko arshi ibundikiriye ibintu byose kandi Allah nawe akabaruta arshi, ni ukuvuga ngo impuhwe ze nazo niyo mpamvu yakoresheje iri jambo wasi'at kull shay, zirenze ibintu byose, zibundikiriye ibintu byose subhanahu wa ta'ala. Hanyuma muri hadithi n'umwe y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aratubwira ati lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabin, Allah amaze kurema ibiremwa byose yanditse kuri arsh, aravuga ati inna rahmati taghlubu ghadabi, impuhwe zanjye zirusha imbaraga uburakari. Impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala zirusha imbaraga uburakari. Ni nako bimeze pe mu by'ukuri, atari nako bimeze ibyaha n'urugomo n'akajagari n'akaduruvayo biri ku isi, meruka yari kuba yarabaye kera. Hanyuma murebe uko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze thumma stawa ala al-arshi, Allah subhanahu wa ta'ala akaba arenze kuri iyo ntebe ye ya arshi. Arrahmani akoresheje rya zina, murimo murumva rya zina arikoresha ashaka kwivuga ku gisingizo cy'impuhwe ze afite zidafitwe n'ibindi biremwa. Fas'al bihi khabira, Allah subhanahu wa ta'ala muri surati al-Furqan aya 59. Noneho wamaze kubibona ko arrahim ni impuhwe za Allah mu bikorwa, ibikorwa bya Allah birimo impuhwe hano ku isi, ku munsi w'imperuka, kubemera Imana, kuba ari wese hano, ku nyamaswa, kubashonje, kuba abantu bakikiriho bidegembya hamwe n'ibyaha bakora Allah atarabarimbura, kuba Allah yarazanye intumwa kugira ngo ziburire abantu, babwirwe ijuru barimenye baryitegura. Izo zose ni impuhwe za Allah, ibyo byose biri muri zina arrahim. Ariko noneho Allah subhanahu wa ta'ala mu gisingizo cye we wese ni impuhwe, iryo ni irihe zina arrahman. Reka dufate urugero nanone rwa kabiri kuri arrahim, tumenye ko arrahim ari impuhwe ziri mu bikorwa. Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko intumwa y'Imana ari nde? Oya, arrahim. Iki gisingizo cya rahim Allah subhanahu wa ta'ala yagihaye nde? Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kugira ngo tubone ko ari igisingizo cy'impuhwe ziri mu bikorwa. Ariko arrahman nta wundi muntu ushobora guhabwa icyo gisingizo. Ninde? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, kuko ni sifa dhatiya, ni sifa igaragaza Allah uwo ari we wese ni impuhwe. Reka turebe ku ntumwa y'Imana uko Allah yatubwiye. Allah yaratubwiye ati laqad jaa, muri surati Tauba, laqad jaakum rasulun min anfusikum, mwaziwe n'intumwa iturutse muri mwe, mwoherejwemo intumwa iturutse muri mwe. Iyo ntumwa ninde? Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Azizun alayhi ma anittum, iyo muhuye n'ibyago iyo ntumwa irababara cyane ikaryama ntisinzire, nko gutsindwa intambara
cyangwa se abayisilamu guhohoterwa n'abantu batari abayisilamu nk'uko byabagaho ku gihe cy'intumwa y'Imana. Azizun alayhi ma anitum, biramubangamira cyane bikamubabaza kubona abayisilamu batagohetse. Harisun alaykum, abafitiye impuhwe cyane bil mu'minina, ariko kubemera Imana raufun rahim. Ninde uwo nguri kuvugwa? Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Aha rero niho tubonera ko Ar-Rahim, fa innahu ta'ala wasafa bihi nabiyahu sallallahu alayhi wasallam. Muri aya y'ijana na 28 ya surati Tauba, Allah yahaye intumwa y'Imana Muhammad iki gisingizo cyo kuba Rahim, bil mu'minina raufun rahim, bigaragaza ko izari impuhwe ziri mu bikorwa intumwa y'Imana yarifitiye impuhwe abayisilamu baba bagize ibyago ikarara idasinziriye ikababara ntigoheke. Harisun, ugasanga ishishikajwe cyane n'iby'abayisilamu, bil mu'minina raufur rahim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ابن كثير أرتبجرتي والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله. هنيما إرزنا الرحمن نشورا قسانغا الله سبحانه وتعالى يريكوريشجي كوني مونو مكوبنا يكوريشجي رحيم كوري محمد صلى الله عليه وسلم. هرنا عندي مزنا الله atashobora gukoresha cyangwa se atakoreshwa ku kitariwe. Dufitemo Allahu, Allah, iri ni izina rya Allah, nta wundi muntu ushobora, nta kindi kintu cyarifata, ni Allah wenyine. Ar-Rahman, iyi ni sifa dhatiya, rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, sifatullahi dhatiya. Ar-Rahman ni sifa Allah wenyine yihariye. Allah ni nko kuvuga ngo Allah wenyine ni impuhwe, we wese ni impuhwe. Urumva rero nta wundi muntu umeze gutyo hari, sibyo? Al-Khaliq, umuremyi, iyi sifa yo kurema nta wundi uyifite, nta wundi, ni Allah wenyine, nta wundi, nta nuwo Allah yavugaho ngo runaka n'umuremyi, ntawe. Ar-Raziq, utanga amafunguro, tawhid rububiyya mujye muyibuka, utanga amafunguro ninde? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, kandi akahabeza nababi n'ibindi nk'ibyo ngibyo, n'andi mazina menshi nkayo ari mu muryango wa Ar-Rahman. Ubwo rero mu ncamake nuko Allah subhanahu wa ta'ala musobanuro twaganiriyeho uyu munsi, twaganiriye kuri bismillahir rahmanir rahim. Tubona agaciro k'iri jambo bismillah, tubona agaciro ko kuritangiza mu bikorwa byiza tugiye gukora. Tubona ko iri jambo ryirukana shaytani kugira ngo atakuvangira mu gikorwa ugiye gukora. Munibuke no mu mabanga y'abashakanye, amabanga y'iki y'abashakanye muraryibagirwa, mujya muryibagirwa, nakazi kawe. Mu mabanga y'abashakanye nagira ijambo ryibagirwa kugira ngo byara umwana ufite umugisha, urinzwe ukanasaba Allah subhanahu wa ta'ala kurinda shaytani. Ariko hari dhikri twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad, ninde uyizi? Allahumma jannibu shaytani wa jannibu shaytani ma razaqtana. Hanyuma mu bindi twabonye nanone twabonye bismillah, iri jambo bismillah ko ari jambo ukoresha kugira ngo shaytani ije kure igikorwa cyawe, aho kuvuga ngo ta'isa shaytanu, shaytani atsindwe. Kuko iri jambo rivuze ngo ta'isa shaytani, ashindwe, atsindwe, shaytani arabyimba kuko aravuga ati uyu muntu yemeye ko ngiye guhangana nawe, reka nkenyere. Ariko iyo utangije izina ry'Imana iravuga iti se kuyamaze kwiragiza Imana ndakora iki hano, ihita izingumuriza ikigendera. Tubona alhamdu, twabonye agaciro k'iri jambo alhamdu, turiganiraho ibyiza byaryo, uburyo ari jambo, ari dhikri Allah subhanahu wa ta'ala yishimira, uburyo abamareka baryandika. Hanyuma tuza ku ijambo Ar-Rabbi, tawhid rububiyya. Tubona Ar-Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala ko ari umuremyi. Tubona al-alamin, ko ari ibiremwa byose bitari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ni Rabbul alamin, ni nyiri ibyo bintu byose bitariwe, ni nyiri. Nukuvuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala ni utunze ibintu byose bitariwe, byose ni ibye, niwe nyirabyo byose aho biva bikagera. Nicyo ririya jambo Rabbul alamin risobanura. Ibyo bintu abikora uko ashaka, kubaha amafunguro, kubaha ubuzima, kubaha urubyaro, kubajyana, kubagarura, buri kimwe, imyaka bazaba, buri kimwe byose niwe subhanahu wa ta'ala. Hanyuma tubona Ar-Rahmanir Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala muri aya mazina abirakomeye. Ar-Rahman tubona ko ari sifatullahi adh-dhatiyya, ni isifa ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala yihariye we wenyine. Iyo tuvuze ngo Ar-Rahman tuba tuvuze ngo Allah we wese ni impuhwe,
nta wundi, nta kindi kintu gifite ibyo bisobanuro gihari, nta wundi ufite impuhwe nk'izo, nta wundi wese ari impuhwe utarangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, wese ari impuhwe usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo biri mu izina Ar-Rahman. Tubona ko iryo zina Ar-Rahmani Allah subhanahu wa ta'ala arivuga yarihuje na Arsh. Kubera iki? Arsh ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala ibundikiriye ibiremwa bye byose, afata n'iryo zina rigaragaza impuhwe ze, nk'uko avuga ngo wa rahmati wasi'at kulli shay, impuhwe ze zibundikiriye ibintu byose. Izina Ar-Rahman arihuza na Arsh. Hanyuma tubona Ar-Rahim, kari impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala ziri mu bikorwa noneho by'impuhwe. Yakoze igikorwa cy'impuhwe, nk'ukuntu Allah yafasha abantu akabaha inyanja kugira ngo guhahirana bizorohe, akabaha ikirere, akabaha imvura, biriya ni impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunanabona ko kandi Ar-Rahim tudashyizeho alif na ram kiri mu bisingizo by'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kubera ko arangwa n'ibikorwa by'impuhwe kubemera Imana. Bil mu'minin raufun rahim. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kuzaduhuriza hano mu isomo ryacu ry'ubutaha, dukomeze na aya zisigaye za suratul Fatiha. Allah umwanya tuba tumaze tuganira kuri Qur'ani, tumuganiraho nawe Allah subhanahu wa ta'ala, tuganira ku mpuhwe ze, tuganira ku idini ye. Uyu mwanya azawuduhembere Allah, azawudushyirire ku minzani y'ibyiza, awugire impamvu yo kubabarirwa kw'ibyaha byacu, kandi awugire n'impamvu yo kubona impuhwe ze subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.